cemer dah dia beli. Yang singi rago jak makejang dini. Ingat tapi ini bumi ini dini dijaga atas. Dong dia marah resik, marah di duri. Nah, si anak marah mau kedas-kedas beli. Kalau nak ada bulokal satu angke yang jak beli. Minat ada nih membuat di kesatuan. Ada di satu angke. Tegaran pakai jadi beli. Bolat nih kalau ada orang made jak beli. Beli merasa ngayu bahagia nak ke buku tiang. Ada nih lantas barang-barang ngajak beli dini di jagat batur. Kengken rago menyamu. Ya diastum sing yen rago ulian getih habungku. Yen rumah ket rago metimpal sat maker adi menyamu. Saling rago urin. Tiang ya tuno beli ane kelih ngurin. Tiapin beli yen ada tuno kita masih beli. Duh pesan dilek nakon aja aden belinya begitu. Bener, rago masuk witra dan itu. Yang dini di bumi ini rago sing yang ngelah ke bisang. Pasti cara rago dini udian lekat sing bekal benapo. Kengken carane rago pang sidang ngelah ribuno. Panglah bekal. Kengken carane. Pasti cara jalanan tiang ajak beli melajahan isin sastra. Merestiti ring ida sang yang widiwaso, pemekas ida sang yang Haji Saraswati. Dan manipuanin sido raga subang wace nama dan sisin sastra nih ngelah nyani raga bekal sangkal ada di sastra nih mau Di sastra ini kengkian tuh deh. kaki ning sewake Guno Widya. Apa? Aja gede Sing kena wancana. Apa misi kaki-kaki dong udah mabok gitu. Taki ning sewaka guna wijaya sih deh. Menapa artinya? Kautaman sastra nih lihat kala raga ngwacen lihat kala raga ngajahan padewekan senune raga maurid wenang di raga maca pustaka itu wali sesulo di subane raga neponane madani sin sastra ngelah raga bekal kengken saran beli pang sido nyen jagate nemu rahayu pang sing dua beli angon beli menyahan jagat. Beliau ada bukti ler. Apa bukti? Ulian kedua gane ngai gubi menyak. Bom gaya. Bom gaya. Ada yang terjadi di ni di gumin iraga nih. Oh cang lama saya timpal gitu. Nyen. Yo duang. Oh? Walau temen ngulo-ngulo. Oh, nyen tuh ler. Ci bo. Dah kena bos semua strempet yang ada. Menajan duang cicang ulo-ulo ci orang ni nasi pang payu kan ci. Makan doh. Nah, ada tuh lantang ngebeli. Betul ya pasangnya di dian luang bani pang ya gitu banyak belan barang-barang beli apapun yang lah janji aja rago. Nah, Jangan siang. seleker rago melajah pedewekan cara jani nih. Yang bumi ini pang sido rago nemu rahayu aja makejangin beli. Bajot dolar nemu rahayu. Yo kengken nih. Marahnya tuang bahagia nemu rahayu. Kengken nih migren. Adi jelek sebong madene oh. Beli. Ngomongnya tuh yang kali rasa cara jani nih beli. Ajak beli barang-barang melajah sin sastra. Sing lek yang nyatuang ajak beli. Di pelengan jani masih bat disirah tiangnya beli. Hadi cegede kayak gimana deh? Mun kengken sing gede cang. Made semeng sanyo oh awai maca buku kaden cang sing nawang ne madan mod doh. Cang 2 jam lo re maca lontar bo mod mo. Deng, yen dene butuh apa dana Butuh gizi. Hai sing. Misi sing tuh. Apa sing? Mising. Mising. Man. Represeng gitu lah. Refreshing. Butuh hiburan deh. Kena tiang nak mulo kita beli. Cara jani nih butuh refreshing cara Oh. beli. Dot tiang alih suasana ini baru. Bang sido tiang ane man. Nah ngalih angin melu. Ane tis, ane dayung. Ane dayo. Oh. Man dijo bung lah kene made lah ne dijo kol loh. In buat dongo sing ya tiang nawang nen beli. Sakit yang beli nawang. Dijo aja benar ngajak tiang cara jani. Man je masih tiang ningah yang beli. Di tu kone di
ada di penepining batur beli. Sudah melah lir. Mekudang tahun raga dini di gumi batur. Di batur Kan raga ke penepining batur. Yang luang masih. Cang marongai pancing. Aku babo. Rago mancing jak duo. Banyak made kadang melajah ya di tu. Maksudnya? Oh, mani kan cang mancing nih. Mantes be, di tu nyen panggang. Kan di tu makan kita bersama-sama. Cara canggung ya. Iya. Makan bersama. Kamu nguci bersama-sama di dian sih. Deh, pesengal tengah ini. Beh cek mulut dua ada alasan yo. Deh, pesengal tengah ini lir. Ajan deh. Ajan. Rajo gigian. Pusing gegian ibigen gegian. Dia gegian sih. Li, dia menggenap di lantang nih. Lan dorang pejalan jadi pang sida ane madan nemu ane madan penepining batur. Penempi batu. Bener. Nah yang bau ke kita ros madene beli tot uri kan. Sekitar dah. Benar. Gitu, lan dadam jadi. Penempining batur. Apa ada datu? Mancing apa? Ada datu. Dewah, si dewek kelingan nah. Yen raos sang lantah seni dewek muko jani. Weh, ora lantah. Duh. Jadi jak merasa angayu bagio liang kena idewek lamunang jani. Dinyak-nyak lantasen idewek numitis mai kemercepada. Aduh lantas dini hidup ane madan di penepi siring danau bah. Kengkeneng idewek sing liang tuh. Yen raos sing lantas keluwehan gumi dini di batur. Dole tuh. Dewa ratu. Oh, uli kangen noleh kau, uli kaja noleh kelon, jag makajang gadang. Kewala japi tuwi jai dewek. Ngelah lantasan suwagino tuah dadi petani ngerasa soroh tumuwuh kewala angayu bagio kengkin nang tegarang resepang hidup lantas penepi siring danau batur mara bangun dewek di pondok, weh, subo nepuk keng soro gadang, Oh,
Mara resik kita masih di apa dane di abian, japit duit itu di perumahan. Sambil yang jalan subuh ngempok ya icukut, empok. Subuh dari ajangan nasi, darang nasi, subuh warak. Kedonyen pas wecan itu yang pramukawi, pemekas nih lantasan. Ida sesuonan ni dewek dini nunas lugro. Ida yang Dewi Danu sampun mapaico cek teh waratu sangkale. Irago sing dadi aja wero sing dadi ampah tekene ngalah. Kita masih ada buka jani ada Danu batur kengkin pas wecan jak sing kuangan aku itu. Asing tinanur makejang ya mupu, asing ya mupu makejang dadi merdo. Sangkala kene kanti beragi dewe ban ngencana ngabian tuh. Sake walau ke kene masih. I dewek tadi ada ane manusia. Jelek lawaning melah tan sida wantuk masahin. Jen raos ang i dewek ke kecu. Hidup lantas pedaduan dini pondok i dewek ngelah soma. Tuh dewa. Semangan subuh mepayas apa kaden payasan. Sing suwut-suwut memunyi, sing suwut-suwut ngopak geng-geng je cara cicing kintau maning. Duh. Peh, manis nih. Geng-geng je cara cicing kita maning. Sing nangingat ibi petang nih. Memene jegek saja. Ben monyet. Berat kasus, yang begini berat bekasus. Hei, bapak nih. Nyan ke orang bapak nih marah cara cicing kinta mani tuh. Weh, memene. Irago pedaduan dini di pondok menyen orang bapak. Yen sing memene. Yang suka ngayen bapaknya ini tadi soma apa mirip kuangan tadi hati bapaknya ngurut yang ini ah belih ngalih selah ngeraos nang adeng dan jepedih gitu dia nyatuang men sajo yo kengken men penuh dadi sogina dadi nak lo dadi somah kengken beneh ne mara bangun. Nang gae nang somah nang kopi apa. Kecek nguyut doen. Kengken orang bapaknya. Aduh, telah peluk kepesu. Bapaknya dinga. Kaden bapaknya lo dadi nak lo. Apa buen semua makurang lah. Sama ngamara bangun. Tonem ngitong mabersih. Tonem ngitong nyakan. Ngayen kuranan muka kene. Konen masih pang bisa ngirit. Konen pang bisa sabar. Kadi rasa mepayaskan tiang sepanang. Bila wai semang kan di kepetang kan di semang. Nyemakai kan. Jadi dot yang mapayas, bleh, yang bleh. Dot maksud yang cara PKK zaman jani sing itu, basu mapayas jegek, milu rapet sepadan itu. Geng. Weh, memene melang pungit si rakori kene pelak ban mapayas si bilang nguyut kene. Saja nih kedak pasang. Weh, nang adeng.
Dan tiang sing kaen sing ngemang memene mepayas. Nang ingetang. Kaden mara bangun memene cek bepupur jagang memene si malu. Sing nyetiang ya jagang memene bepupur jagang memene. Bejenang ya gitu. Ratu. Bidangnya sing ngemang mepayas. Kaden cek aduh Dewa Ratu kudang pupur kaden subuh beliang, kudang listrik kaden subuh beliang. Yang sing kene ang tiara gantiang, nyanan beli berpaling ke lain hati. Aduh ngomong ya. Are berpaling ke lain hati yang mone potong soma sekeliling di rurung sing ada nang nganggo apa. Berpaling ke lain hati. Beh. Nen malu. Yen kene ya unuke jangan dicuriga ke memene. Kade pasti iya ki pedhe, Bang Dewek mando mung pedhe Mas. Semangan subuh mepayas. Mare bangun, kanthi luas kemung orang kepekan. Nyen edengi payas di dipekan. Beh. Ini mirip ngelah demenang di sisi nih. Mana semua orang mau payas ke pekan, nyenendengnya payas di pekan. Papa nih. Dia mau payas jeget buka kini, buatnya nak tua buat bapak nih. Saleng keman ngale mitra. Mana yang buat tiang dong? Kemudian mengalami kepekan yang mau payah cuma macam adang buat uangnya buahnya kena adanya tiang dong. Man bapak ni semang subah hilang. Nenek malu. Woi. Yang bapak ni teh curiga, tiang nak bisa masih curiga tekian kurana. Pang menang. Sekarang ingat teng malu. Nah, engken. Semangat subah bapak ni luas ke muka dia. Oh, belum saja udah kembali. Dikengken, nasi tahu. Oh. Pedang ada bapak ni tegak. Mantu, kabar. Kengken mirip notonang. Curiga dia, mirip bapak ni lacang-cang gitu sih. Aduh. Ini maro ya melang nganggo pengelat kau. Yang cara memene itu tiang diabian sih itu uli semangan kan di kesanyo. Nyen aja tiang medeman yang ditukul aja tiang memitrau. Hah? Jagung aja tiang memitrau. Kaden ipan ke bener. Sada nih semang seperti yang ajang mau. Kengken kadang senang bapak. Aduh, Dewa Ratu, sebangnya dikit Bapak nih. Ingin. Man mone teh jeget kuran bapak. Semang subajak bapak nguyut. Nak kengken sejaten nih. Missing orang tiang memitrau terus. Yen bokene unduk kalah gua beli. Sing mengidang beli ngomong apa. Nah. Kene nang mai malu. Pah Dewa Ratu. Aduh. Weh. Kengken bapak nih. Nang dek itu asebang ini lak adi mone rame nae. Nah sing kengken nak raga meguran. Nah nadane sing gitu. Uyung. Teh hajam nih sing dah diusat. Singnya aja potong nih gitu. Kengken. Weh memene. Kengken. Nang ingat tang raga. Donyen memene salah tampi. Beli ngerawas buku gitu. Papan raga pedaduan di madan di pondok. Yen sing yen gitu bagaikan sayur kurang garam. Tak bisa ke bapak nih. Cicit lemak kengki. Lemak rambut ini aja. Kengken jeget ya lah. Bejegeng. Cara bondres jenengnya kan. Memene nang mai. Kengken bapak. Aduh Dewa Ratu. Nang suwut ngapa pemindah keto cemburu sing karwan pedak kedo. Doane ngawe nang wong rumah tangga. Sajen, ye mondo nyen beli nyayangan memene cek apa ping buangen.
Bapane. Kengken. Yen buat unduk tresnan tiang teh teken bapak. Kengken. Nak isi aja bedek kengken ya. Nah, kengken. Dah aja bapane sang sayo. Buat tresnan tiang itu teken bapane. Yen kita demen dia beli. Yen kone ngangwang ben bapane pasang gede mau kejang-kejang gede kene lengken tiang. Sing ada. Sing ada ngangwang basang beli gede kene. Sing ada mirip Tapi bidan lek-leknya yang anten ubar-ubarnya beli. mirip tekap beli matan tiang bidang. Saja nih kene jani nah pangsing langkang raose satu sing gitu. Nah, bapak. Pemekasnya aneh jani lan sanang raosan beli tekening memene. Beli sing je suwut-suwut lah kang ngeteng memene. Buat paswe canido sesuwun aniraga nunas lugro ide yang Dewi Danu. Sangka neng paswe canido ne iraga sido. Ne buko jani nepuk keng rahayu ne buko jani. Benar saja buka rawas bapak nih marah tuh. Oh. Keto masih unduk iya teh di ini bapak. Beh, Ini di batu, iraga jeung sing taen yang lakar kuangan iya sing gitu bapak. buka paos ido. Pinaka tedung jalak, adone ane madan dani janu kerti. Danu kerti ampun tuh beli. Sing kuangan raga buat kengken raga mingkam-kameng yehe. Ngerasa yehe. Suksemani raga. Apan sido kapicang kerahayuan. Do ane utama. Do nyen sap-sap memene nah aku aja ngidang aturan do aturan. Bapane, Man. yen unduk kento teh. Tiang sing jeten musab bapane. Sasidan-sidan untuk titiang. Titiang jadi ngeras titi reng nengge ida Dewi Danu. Weh, Kengken bapane. nih subon tengah ini. Nyecek Mia ke ngajak nyecek nih. Sajo bapane. Kene aja nih. Nih belilah kakak muka biang. Men memene kengken itu memene. Kakak kepekan beli dadaran. Padanya kakak pintiang bapane ke muka abian. Gak saja ya kakak aku beli. Sajo. Nelen main Enak kan saya tiang tekan kurana. Nah gitu kene aja nih. Beli masih kemukan nyema apa aja prabon kalau beli kawabian lan. Jalan. Jalan bapane. Nah, jalan. Cok, dia orang ngelakuran kene. Payah sio kakek pek. Selang kasih dari sisi kita. Galak san ya kan. Gitu orang joe. Nah, datang aduh mengeluh saja di jalan. Waduh, Negara niwasin beli. Ken, do. Pak ini. aku iwas cang pok. Pakin kamu pakin. Aku sih ada. Tidak muncul. Ceritane lir. Nih aja latihan sinten teko kengken men nih. Buang kena. Apa? Penonton nih. Beli, iwasan tuh hubungan nah yeh Danu nih beli. Kamu tuh gadang warnanya lir. Belum gitu nak kadang. Orang don nih, sing dandu nih. Yang dua pulang ke les beli. Men, Nen dongai gede. Pedalam tukang suling naang sing nang gede. Bukan sulit. urin ayam makenyam. Oh, nek gede. Weh nyuling sekenang Suling nih. Wah, umah igal yang nyuling. Buwong nak ben beli juling. Beli, insting beli subong nah tuh beli. Sajan nih. Iya Danu nih. Wih, bapak lir. Oh, Dia pelung-pelung dah. Ah, Belum biru.
Ngecen benar nih biru apa pelung? Pelong tuh biru Ken. Pelung tuh biru loh. Oh, Gadang biru sih. Ken gadang tuh hijau. Wah, coba. Menipi anak orang stop ini lampu biru gitu ya orang. Lampu gadang, Jon. Bukan. Made. Apa satu Ramagolnya biru? Sing. Kini beli. Dan raga pak ingal-ingal menjalan kemo. Kalau kini, Iken. boleh coba tuh Saja rejeng bener liu. rejengin liu Apa ada nih? Ini belahar-lahar Gunung Batur ya. Oh, batu rejeng Batu ada rejeng nih. adanya di Batur, ada Ben kan? yang ninggal ada batu rejeng. Gitu nak ditung orang. Oh gitu. Dia di Batur orang. Aku di Batur. Batu rejeng nih ada Batu rejeng ada yang menjalan ini. Adeng. Ini kali ke Tanjung yang kengken bisa metatu buat di sini. Oh, tapi saya ngengken. Iken. Yang gratis kan tatu. Saya ngengken. Man. Jual yang ngangkian. Beh, nah le. Oh, yang ini mah tatu baru pak yang ngangkian. Oh, ajo yo. Oh, yang jual yang kenyang pak yo. Ada ya batis sesilaben nih ngeleng. Simpang pak jangkian gitu Oke. maksud. Beh, ini mau lian sastra nih dua. Sastro. Kan ana wong swasta nulus. Asik. Artinya? Sing nawang. Tanano apa? Tenano wong swasta nulus. Tenano. Apa? Tenano. Tanano tenai. Oh, itu maksud. Ada artinya tadi. Aduh. Lir, deh. Deh orang deh. Artinya, Oh. dia mengenai ramang di sing sing apal. Nih ngapal pilih jalan jani kan Oh, bangsa. adanya. Ada Ada jalan yang jadi berarti pas nih. lebihan bunyi mi. Nonton jalan nih. Oh, nih dulu itu. Wah, sendiri. Kayaknya itu laku. Deh, tuh boleh. Udah ya. Oh, nih dona tuh. Nih, dari benang ini, Itu demen Ini dia sambil ini oh. ping Batur. Pakai kem di jalan. Aduh, beli. Wah! Nih jero, nak kengken iki. Aduh, nak kengken iki jero. Aduh. Aduh men Jani, nepuin ronton kalah aja bus. Cang bangun ge pakai wah saling ketomplok Orang gitu. tuh betara. Ye meme, adi cara ayu mainah. Pana ayo main. Penting kan namunyi nak kengken iki ngamane. Nih ke jengklok me, Ini dah ler. ayu mainah. Tio beda. Nih tepun. Malang ibanci mah petana. Wujud. Nih. Macam-macam kan. Man meme masih melana kan makikan nulong ah. Memang tak siap. Nak kengken uno. Tuh, nih, Dik, me. Tatu kini. Nih ke jengklok me, dok subojo, jangan Ide. ngerti bang me. Metatu Nah, deh. sengkene itu. Metatu deh. Melang nak ke? Ler bae lupa ler. Yola Kengken. ler. Pates rajono ler cil. Misi buah. Misi buah. Dah nak kebat-kebit ya meme jelek bayan meme lu. Meme. Yang kene ubatin ya me. Melah me. Lan begitu jadi ajak ke pondok meme ni. Ke pondok meme? Ajak pondok meme nak nampak Riki. Oh, pak. Sedang luang ler. Wah, dang luang me. Jalan masih Luang dulu. Ini orang tu betara. Kan. Gampang man. Melang kan? Adi pot kayaknya nih. Ada. Besar pakai sini. Ada, mai ada. Oh, batu rejengan, kelet dong. Cak semani. Mai, Cak semani. masa gini caranya? Cak semani ler. Mati. Toleh cipayas ler. Woi. Nih. Unen Batur itu. Batur itu. Oh, bangun deh. Nih dia udah. Cici lepang cipen mah deh. Lapo-lapo kene deh dia. Bang Beno kamu. Adi cara kura-kura ninja.
Jode ler. Jadi kura-kura ninja nak ngamah lemo jode. Jode. Dong dayanin subuh. Ngomong yang ngepayas bang beli. Yang kepekan nasi ngada mikro. Ingin? Apa jemak ini kaya busado, ha? Pak. Weh, Somah itu somah. hijak matanya. Main kencang meliangi sanggul, semang kakak pekan kan nyima sanggul. Bapak ini Somah. sing bapak ini. Ngomong ibaratnya. Sebilang wortel, basang cedut-cedut. Hei, Coba toleh Cibejop. Toleh Cibejop dah. Sebilang wortel basang. Agak cang mesaput. Sing itu pantul. Jadi Nara sakit mesti gede. Sakit apa gede cang nih? Ini sing benar petang di petang. Aku nyerah kura-kura aku nyerah. makan dia. Cop malu dah, cop. Cop malu. Naik kan sih. Ijo mik bapu hilang nih. Ini gara-gara nih.